Kaliumat. Om Swastiastu. Manu amadi dado sejatama Uduh cening bagus idewa. Rikalaning cening maneresti yata manumadi dados jatme to gumanti angin bapo bantang mopi dab kapining idewa. Nabdab uri Tujuan bapa ni sani pinih utama dumadik suweca ida sesuhunan ida botara sani melingih ringayun sido nyeni dewa mari dab-dabin kauripane antuk melaksana sani patut masa buin sani pinih utama cening mau sawitera kanti ngeruruh pas semetonan tuni sanang patut saratangi dewa separos jeroan yang kayu Ian subuh cening syarat maswidara kanti syarat cening ring semeton kedulurin raris antuk saling ngasah saling ngasih saling ngasuh cinah paswidarane pacang ngomoli kang nyentuh cening daduam asih kata suwire sampun wenten manut ring daging sasterene nyentuh cening nih kasinangoh tatuam masih tu sanang patut telobang sanang patut tincapang tur maning sido cening antuk ninutin tu mekejang cening asah asih cening bagus idewo
Pisida cening saling ngasah, saling ngasih, saling ngasuh. Yan subuh kita cening mau pari laksana, yan subuh kita cening mau pari dab-dab, ngururuh sawitara kanti, maka jantan manut daging sastra ni sane utama, Wasudewa kutumbakam, suireh jagate ketekaning sedagingnya ne, cuma kejang sawitara kantin ni dewa ne. Prama Santi. Om Santi 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 Om.